श्री गणेशाय नमः। ओम श्री व्यास रघुपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्व बांधवांक नमस्कार। हांव अनुपमा शाणे। आज आमी भगवद्गीतेंतुले 137, 138, 139 श्लोकाचे म्हळ्यार थर्ड अध्यायाचे 39th, 40th आणि 41st श्लोकाचे अर्थ आणि विवरण ऐकूया। फर्स्ट श्लोका नंबर 39। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। मनशाल अज्ञानाक कारण कसने म्हणून श्री कृष्ण अर्जुनाक बोध दितच सांगता, हे कौंतेय, उज्ज धुवरान कान्नडी धुळीन गर्भाशयांतूल गर्भ उदकान कशी निप्पोन वतकी, कशी निप्पोन आसतकी, तशींची मनशाल ज्ञान अज्ञानान निप्पोन वता। जो पर्यंत ते आवरण क्लियर जायना की तो पर्यंत ताजे निजरूप दिसून येना। मनशाल हे ज्ञान काम क्रोधाच्या आवरणान आवृत्त जावन आसून तेंची तागेले व्हड शत्रू असता म्हूण तूं लॅक। In this verse, Lord Krishna tells Arjuna that desire, which is ever unsatisfied and takes many forms, is the constant enemy that clouds wisdom and knowledge. It prevents even the wise from seeing truth clearly. This desire is likened to an unquenchable fire. Next श्लोक पळया। श्लोका नंबर 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मन, बुद्धी आणि फूर इंद्रिय हे कामरूपी शत्रुले वासस्थान असती। हो शत्रूची मनशाल मनांतू, बुद्धींतू, इंद्रियांतू आश्रय घेवन तागेल ज्ञानाक मोहापाशान बांधून दवरता आणि तागेल ज्ञान विज्ञानाचे प्रगती जावच्या दिना। In this verse, Lord Krishna explains that desire, that is kama, resides in the senses, mind and intellect, and it clouds wisdom, leading one away from righteous action. To overcome desire, one must discipline and purify these faculties through self-control. Next श्लोक पळया। श्लोका नंबर 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। म्हणूची हे भरतर्षभ म्हळ्यार अर्जुना, फस्ट तू तुगेले इंद्रियांक एक शिस्त लावन तुगेल स्वाधीनांत करून घे, मागीर हे कामरूपी शत्रुले नाश करे। म्हळ्यार तू तुगेल मन, बुद्धी, इंद्रियांक वश करून घेतल्यार मात्र तुका काम क्रोध रूपी शत्रुले नाश करू जातले। Krishna advises Arjuna to first gain control over the senses because uncontrolled senses fuel desires, which in turn cloud judgment and wisdom. This desire is identified as the great enemy that must be destroyed, as it leads to ignorance and ultimately spiritual downfall. आजी हांगा राबोया, मुकावेले नेक्स्ट एपिसोडान पळोवया।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद।